Urundi rero nabonye ejo birirwa bishyuza amafaranga none bya bintu byarwa rugendo birirwa birukansa ariko shabarundi nabo nabana babi nokuri iri ni itsinda ry'abasirikare b'u Burundi bashyizeho kugira ngo ryirememwe abaroberi kandi ku mpamvu idahwitse yacuzwe n'ubutasi bazabona ko babanyanyagiza mu bihugu niba kubaza ngo uvuye he natoretse muri 500 uvuye he kandi uri umutasi w'u Burundi. Yego ahandi bisa n'ivyabaye birahagaze gusa hano turafise ikibazo gikomeye cyane cy'amazi by'ukuri ntamazi ariho dufungura rimwe na rimwe ku munsi gufungura yego imfungurwa bazituzanira isaha 4 z'ijoro tukava twirirwa ubusa ahubwo gihe urebe ku Rwanda ajya nizera nabonye ko igisigaye cy'u Burundi kirimo gutraining ingabo zabo kugenda ahantu harare n'amaguru kubera ibikorwa wenda bazi biri imbere bakatubesha ko barimo guhana abasirikare kandi bari mu myitozo ya gisirikare numva barira hundi kosa ari muri kiya gikorwa ugiye kureba icyo numvisemo nk'ikosa mboni inkuru kerekane y'abararebye bakavuga ati sha mutsinzwe muri no Rukivu none mushaka gutaha sugo murarwanye mugume nahanga mugiye gutena cyane ko experience bayakuye muri no ntambara yo muri Kivu ibigomba kwirindisha hafi y'imipaka yabo bivuga ko amashagaga bazanye yarakaze cyane ndakeka ari muri abangaba bari bavuye Somalia Mogadishu baruhukira hariya batanyuze ni wabo ntaga amafaranga y'abasirikare bagiye mu butumwa yabazwe umuntu umwe yego nabo bashyiramo akantu k'ubwenge muzinga afite ubushobozi mu Burundi ku buryo yihari amafaranga na gutyo niwe se HR niwe finance manager se muri ministeri y'ingabo z'u Burundi niwe mugabo w'ingabo se uvugize M23 barabihakanya ariko none bazongera bazitwerekeze bakomeza kwemeza kuko umva M23 muzatwereke lance koporo merance niba mumufite koko tuzamenya ko mutabatanze ubusaba ngaba n'ibini ikinyoma mu minsi iri imbere basoda n'abandi banyagihugu bo kwitondera ibiganiro bazogirana n'abo basirikare bari barafashwe na cyane byoshika bakabwiragwa ibijanye no gufata umuheto hari benshi bashobora kuzogwa mu mutego barabafunga barabahigisha ibigori barabahigisha ikiriki imyumbati amateke ndetse baje no kuroba injanga zo muri Tanganyika ubwo ya Kongo niba barashyize kuri Jean Ndayishimiye akashyira ku biti poshi amwe Tshisekedi yazanaga mu ndege Ndayishimiye akapakira muri byamare akashyira muri V8 zakayajyana ibyo ntago mbizi ariko nabyo byaravuzwe ko hari amafaranga perezida Tshisekedi yazanye kwishyura muri rwa rugendo yakoze rutarenze ku kibuga cy'indege aho kugira ngo ajyanwe muri finance akajyanwa n'imodoka za presidence babashinzwe nibabaha amafaranga yabo yego barayakobokeye urumva barakobokeye munsi y'isasu ya M23 naho bagiye none se igisigaye cyo cyaje kwisanga gute gishobora kuba imiriye kuri imiriyasiyo cyiteje ikimwaro urukoza sone bikururiye ikibazo Burundi nta basirikare wibuka bagiye gufata radio bavuye kuri position barimo bahindura ibirindiro bagafata radio ngari batagize no kuri 50 nari uwo muri yeto naranazwe izina rye rigikona kugaruka yego biyongoje gufata radio y'igihugu mu Burundi kandi ari 50 babakoperaho ibyuma basanga bakajya bavuga idasohoka kumbure mu minsi iri imbere bano basirikare bagiye gusubira kurungikwa muri RDC nk'abatorotse kugira baje guperereza mu 21 n'indi mihari ivugwa y'abarundi abasoda bavuye ku muzinda bavuga ko baterekuriwe kuganira nabo bahoze barafashwe na M23 urumva nuko baruhukiye Kinyinya bava muzinda ariko babatandukanije nabo zombohe ngo zavuye muri M23 kuriya abarundi n'ubutegetsi bwabo bishyizemo ko bazajya bakora utuntu tugafe tumeze nk'utwo muri za 70 na 81 bakagira ngo abantu ntago bazi ubwenge bahindura imico yo gukerera abatasi ubutasi intelligence urumva ni ibintu bijya kwigwa mu kaminuza akomeye yego urabyiga ukajya kugira masters doctorat buri kimwe cyose ukandika ibitabo contre espionnage buri kimwe cyose bohereza abantu kwiga ubutasi bareke gufinda batasi izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Marsha dukomeje rero nabonye noneho abasirikare ba Republika ya Demokarasi ya Kongo bamerewe nabi ndetse bari kwishyuza imishahara yabo cyangwa n'abarundi n'abakongomani bayishyuje yego
reka nze ngere kuri iyo source. abarundi nibo nabonye ejo birirwa bishyuza amafaranga none bya bintu bya rwa rugendo birirwa birukansa ariko abarundi nabo n'abana babi nukuri yego umuntu akwishyuza amafaranga yo muri mission biri kumwirukansa inkweto zamucikiyeho yambaye kamambiri na rugabire ngewe rwose kunzanaho imikino nk'iriya mabona ntabyemera pe nakubwira ntinyishyura yanjye ubone kungendesha izo ngendo njye nta kibazo si byo se yego. Okay, ati ubutumwa bw'aba basirikare bariko baharwanira kuba bariko basaba amafaranga yabo bakoreye. Ndabaramukije ngewe ndi umwe mu basirikare mu mazi iminsi muvuga bahora muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. N'abarundi abo ngabo n'abarundi yego. None twahanywe tuzira ko turiko tubaza amafaranga yacu twakoreye muri Somalia no muri Kongo yango yicyuzi. Ndabazikiye kugira ngo mbashimire. Hano turashima abantu bose bariko baradufasha baba bamenyesha makuru baba baharanira agateka kazina muntu ibyo muri ko murakora byaragize ico bimara. Na cyane cyane kuva mushize ahabona irya foto y'abasirikare babiri. Barya basoda urya mubona ari imbere yambaye suppress ni major nahayo urya nawe ari inyuma ni IT wiwi. IT? Yego. Harya twari tugeze aho bita guhamagara turenganye za Gitega. Irya foto yaje idasanzwe kuva muvyerekanye baciye batujana ikinyinya aho zikambi ya 26 kuva mubivuze ubu babaye barahesha ivyo kubandanya baturungika ahandi bisa n'ivyabaye birahagaze gusa hano turafise ikibazo gikomeye cyane c'amazi vy'ukuri nta mazi ariho dufungura rimwe na rimwe ku munsi gufungura yego. Imfungurwa bazituzanira isaha 4 z'ijoro tukava twirirwa ubusa tugasubira gufungura izindi saha 4 z'ijoro z'umunsi ukurikira. Mu buryo budasanzwe turashimira Pacifique arongoye Fokode ni nahazwe ibintu ariko aradukorera aradufasha turabikenguruka cyane naho baza baramutuka hirya yejo ashyiraho itariki yo kugendesha kwa 10 Colonel dutwara yaradukoresheje inama twese yaratubwiye ngo none vyose mubibwira Pacifique mukamuha n'amafoto iyo ngaha mwibaza ko bihindura iki abasoda bose baranuma ntacyo bamwishyuye ariko amaze guheza abasoda barabashije ikibazo wa mbere yagize ati Pacifique ari ku kazi kiwe ko gutabariza abantu namwe muri mu kazi kanyu nimba avuga ukuri cyangwa abeshya mwebwe hari ico bibatwaye hari ico mwiyotsa kuvyo ariko aravuga wa mbere aje ikibazo wa mengo arihevye haca hazo wa kabiri avuga nkuko nyene uwa gatatu nkuko nyene hafi abashikijana bagumya bavuga co kimwe. Colonel nabo bari kumwe ico bakoze bazunguje imitwe tuva muri batayo yagorewe cyane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Burya ico mushobora kuba mutamenye nuko twebwe turi abasirikare bagoreye cyane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turi muri barya abasirikare ba mbere barungitswe muri Kongo turi muri batayo Tafok ya 6. Ubwo ko uzigiye Tafok ya 6 yagendeye hagiye akose ko hagiye benshi bari bakari 506 abwo abandi bemeye kurwana simbiza kuko Tafok ya 6 yari yagiye abasirikare benshi ariko bari bagiye muri Kivu. Ubwo yagiye bayisukuma nyine mu Venturirasi imanuka ikomereza ariko ntacyo. Ati sinibaza ko president Ndayishimiye azi neza ikibazo cacu kuko wewe ariko ari azi ko abasoda bari muri Kongo bagomborwa haciye umwaka ariko twebwe twararenganyijwe bikomeye twamaze imyaka 2. Urya General Muzinga yaraturenganije bidasanzwe. General Muzinga izina rye ndayizigiye. Burya gahengwe kacu kazananye na Colonel Jokoniasi wamugomboye yaraje kuri tere turafatanya urugamba arabona ivyo tumukoreye aradukunda cyane uyu no yatugwaniye kugeza tutagomborwa ubundi twebwe ntitwogombowe none rabo ko Muzinga yaturiye turi muri Kongo nika abandanije kuturya n'ubu tugarutse mu gihugu cacu ni ibintu bibabaje cyane kubona twihebera igihugu tugahembwa gufatwa gutya nk'abaja kubona ntaco tutakoreye igihugu ariko twasaba udufaranga twacu tukaboneka nk'abamenja ariko turashimiye cyane mwese mudushigikira mwese mushira ahabona ya mahano turiko turacamo nimba ingabo y'igihugu bayigira gutya mbega umunyagihugu asanzwe nawe mu maso yabo bamuhora bamubona ari iki murakoze yego ko numva barirase barumva barirase barumva barira
ubundi kosa ari muri kiriya gikorwa ugiye Yego. kureba icyo numvisemo nk'ikosa mboneye inkuru ibibazo by'amafaranga mu basirikare ntabwo nzi kontra baba bakoze n'igihugu cyabo uko ziba zimeze kuko umusirikare agira kontra kubera nubwo yajya muri misiyo kandi abayisobanukiwe yize neza nangahe n'icyo ukuramo iki mu gihe kingana iki kontra yabo rero umva yabanje gupfira muri timing ibirapfuye ubyara umwaka bibi imyaka nkuko babivuga imyaka ibiri kandi koko ugiye kurata fuka gatandatu igenda imyaka ibiri irashize niba yari itarakomborwa hashize igihe pe kereka niba bararebye bakavuga ati sha mutsinzwe muri no rukivu none mushaka gutaha subwo murarwanye mugume nahangaha mugiye gute na cyane ko experience bayakuye muri no ntambara yo muri Kivu ibigomba kwirindisha hafi y'imipaka yabo buri musirikare nubwo yatsindwa akagira gute ariko ntekereza ko nk'abariya ntago ari kimwe n'abandi baba bataramvumura urugamba yego manandebere niba bano basirikare barimo kuvuga ibi ngibi atari bo baje ngungu baje kurasa M23 bafite ibikagashya ngo bavuye ahantu ngo kurasa ngo Al Shabaab ngo ntago M23 bananira kandi nko mu cyumweru kimwe bagaragaje koko akazi gakomeye muri biriya bice bya za Mushaki kumanura na za Ngungu bivuga ko amashagaga bazanye yarakaze cyane ndakeka ari muri abangaba bari bavuye Somalia Mogadishu baruhukira hariya batanyuze ni wabo ababyibuka barabyibuka yego nyuma gate mu Ventura bakocora za Ngungira birukanse bageza iyo ngiyo bari uyu musirikare uvuga ibi ngibi niba bari muri abo bavuye muri Somalia bagata bikubita hariya bakabambuye muri Somalia bakamburwa no muri Kongo akaga arimo ugiye kuvuga ngo nta musirikare ukimurimo ntago wabeshye kuko yarabaye bihagije bigisirikare byavuyeho asigaye ari igisikari cyavuyeho cyangwa n'igi sikari cyavuyeho simbizi kubera ko imyaka bamaze imiryango ibaherukira barakubiswe pe ariko sindagera aho ngaho kuko buriya na kenshi ntabwo nzi niba baba bafite sendika za gisirikare kuko igisirikare nabonye kigira sendika ikunze no gufusomwa no kuri internet uyisangaho ni South Africa National Defense Force igisirikare cya Afrika y'Epfo umusirikare wa Afrika y'Epfo amatata ahura nayo bafite sendika bahuriramo y'abasirikare n'abahoze ari bo nibo bajya kumuburanira nibyo muri Kongo bajya nibyo babiburanagamo bari abimubambiro nayo hose mu Burundi ntabwo nzi niba bagira sendika y'abasirikare kandi barayemerera n'uburenganzira bwabo ngibashe kubaburanira byose pana kuvuga ngo Pacifique rinihazwe n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo so rero ubwo amategeko n'amabwiriza bishobora kuba bitumvikana ariko nanone dushyire mu bwenge nta gisirikare cyabahereza amafaranga noneho no kuyabaza eri ndizigiye nka muzinga nabyo it doesn't make sense ntago amafaranga y'abasirikare bagiye mu butumwa yabazwa umuntu umwe yego nabo bashyiramo akantu k'ubwenge muzinga se afite ubuhe bushobozi mu Burundi ku buryo yiharira amafaranga na gutyo niwe se HR niwe finance manager se muri ministeri y'ingabo z'u Burundi niwe mugabo w'ingabo se ni ikibazo ntabwo byumvikana ni naho barimo gukorera mistake yabo barimo kwishinja umuntu wo kwishinja the whole institution yego nk'igisirikare ngo babaze general Prime niyo ngabo nk'inshingano z'umugabo w'ingabo bafite Land Force Commander ushinzwe ingabo z'ubutaka zo ku butaka niba ari abo ku butaka urumva nk'abarogenenga ukuntu iki kibazo barimo kugenda individualize bishoboka gute ko mu Burundi umujenerali umwe yaza gutera iki kibazo uwo mukoneri bashima se yabahesheje angahe uretse wenda kureba warufeye yaba akavuga ati imibabaro yanyu ndayumva kandi iyo ni philosophie et psychologie militaire umukomanda mwiza abaza ukuntu agarura morale y'abasirikare bakarwanana bagasa nk'abagiye kure y'ibijyanye n'amafaranga kuko nta musirikare akenshi bavuga ngo ibyo ni ikiguzi cy'amafaranga kiba kiramujyanye mu kazi ariko nayo aba yakeneye so bakosora ikintu nacyo kuvuga ngo barabaza general Muzinga amafaranga niba yabaza igihugu na ndayishimiye sibyo kuko ntabwo ari ingabo za Muzinga ni ingabo za FDNB ni bataillon zimiyo ngiyo urumva abantu 500 n'abangaye n'abantu benshi ese kano kanavuga uti abandi so barayabonye batagiye muri iryo garariza ubwo nabo ko batayabonye ariko bemera kwicecekera yego aha mbano rero nibashaka kuzana activism ikintu kibazo nko kwigomeka na activism mu gisirikare ngo mu burenganzira bwabo ngo Pacifique ngo yavuze iki barabafunga barabahingisha ibigori barabahingisha iki imyumbati amateke ndetse bajye no kuroba injanga zo muri Tanganyika yego igisirikare nikireba ukuntu cyabakemurira ikibazo icyo navuze kitumvikana no kubambura completely better late than never bashobora kutekereza ko bazabambura ariko ntaga amafaranga y'igihugu cyacyo cyose yagenda gutyo y'abasirikare yego icyo batarimo kumvikanaho n'amafaranga iki ni itariki ikindi kintu kinavugwa ariko muri iyo nkuru nuko
ntabwo mbashinja ko batari abahanga, nabo bafite ubuhanga bwabo bihariye, kuko bagerageje kubaza muri Artemis bariya basigariyeho Amisom muri Somalia, bababwira ko amafaranga badepoje kuri konti y'igisirikare, ntabwo ari kuri konti ya Muzinga, nicyo njya kugarukaho. ubwo ya Kongo niba barashyize kuri Jeanne Ndayishimiye akashyira ku biti poshi amwe Tshisekedi yazanaga mu ndege, Ndayishimiye akapakira muri byamare akashyira muri V8 zakayajyana, ibyo ntabwo mbizi, ariko nabyo byaravuzwe ko hari amafaranga perezida Tshisekedi yazanye kwishyura muri rwa rugendo yakoze rutarenze ku kibuga cy'indege, aho kugira ngo ajyanwe muri finance akajyanwa n'imodoka za perezidanse, ndetse nga niyicariye yareba gutyo, arimo yareba gutyo. Yego. Ibyo rero nabyo sinari impari, nta makuru yo ku mihanda. Yego. Aho yajya hose rero ayo muri Kongo ndavamo akabazo kagoye, ariko muri Somalia kubera iki ubundi amafaranga management yayo first of all no kuyishyura kuki bigomba kugendera mu gatebo kamwe. Icyambere ni paiement zitandukanye, imwe ni ya Union Africaine na Loni, kuko c'était une mission hybride ya Loni na African Union. Ibyo byo wenda obvious kuyabona, ayandire niba ari kubagayininga batisekede ntaratwishyura naragira gute, kandi tukanareba uretse no focus ya gatandatu, iya gatanu, iya kane, iya gatatu, iya kabiri, ya mbere zarayabonye. Ese niyo tafoke ya nyuma nta ya karindwi hari, kuko ntayo nzi. So rero bazayabona, ariko abagaba b'ingabo n'ababashinzwe nibabaha amafaranga yabo. Yego. Barayakobokeye, urumva barakobokeye munsi y'isasu rya M23 naho bagiye. Secondary ikindi kintu nabonye, wabibonye no kwicana yanjye nabikozemo ikiganiro kirimo nk'ikibazo, nta wagira ngo abasirikare bundi nta gaciro baba, igisirikare cy'ubundi nta gaciro cy'umusirikare. Yego. Ubundi ingendo z'abasirikare zikorwa zikubahirizwa mu bikorere n'umutwe wa police militaire cyangwa military police. Uzareho zo muri modoka yose, umurongo w'imodoka zose uburindi imbere cyangwa inyuma ya military igenda ibacira inzira. Nta musirikare ugomba kugenda afite ikimunyeganyiza ngo igare ngo rinkasi imbere, ni gute se uyu musafara yabo cyangwa se zo urwo rugendo rwabo rugomba kuba rwitaweho. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, niba ari S4 niba ari G4 uko mu Burundi babyita, ushinzwe imibereho n'imirire n'ibikoresho n'iki byose, bagomba guteganyamo muri uko kwiga bazungusha nka Rombi mu gihugu cy'u Burundi, nibura bakabaza ambulance zibagendaho, kuko hari uzarwara, kandi bagomba kugenda n'itsinda ry'abaganga riri bien équipé, sibyo? Yego. Bakamenya ko bagiye gukora ingendo, nabonye bagendesha ibirenge kuzenguruka igihugu, ugendesha ibirenge uhabaye inkweto zabigenewe zo kugenda ahantu harehare. Ahubwo gihe urebe ukuntu ntajya nizera, nabonye ko igisigaye cy'u Burundi kirimo gutraining ingabo zabo kugenda ahantu harehare n'amaguru, kubera ibikorwa wenda bazi biri imbere, bakatubesha ko barimo guhana abasirikare kandi bari mu myitozo ya gisirikare. Yego. Cyangwa bari mu byo bita demonstration de force, barimo kwerekana imbaraga z'agatuza mu gihugu cyabo no kuzereka abaturage. Hako ntabwo ko umuturage imbaraga z'umusirikare yambaye nabi, agenda atarya, asabiriza amazi, atwaye inkweto mu ntoki, ntabwo bishoboka. Yego. Ntabwo iyo yabari demonstration de faiblesse y'ububwa iri aho ngaho, kuko nta muntu byigisha. Ziriya demo z'abasirikare zishobora gukoreshwa muri filozofi militaire yo gukumbuza abantu igisirikare no kukibakundisha. Yego. Urumva ku buryo umusore baciye iwabo, inkumi baciye iwabo, bavuga ati nkurikije uko nabonye bambaye, nubwo bavunitse, nubwo babiri ibyuya n'iki byose baraniwe n'ibibunda bikoreye, ariko nanjye nzajya muri ziriya force. None force iri gusabiriza amazi, idafite amazi ng'icyaka cyabishe. None se igisigaye cy'ubundi cyaje kwisanga gute gishobora kuba imiriye kuri imiliyasiyo cyiteje ikimwaro urukozasoni bikururiye ikibazo. Police militaire yabo, ko police militaire ireba no ko umugeshi yambaye, nuko yafunze, nuko yakunje, kuko ingabo zose zigiye kuruzikunja, zigiye kuruzambara imyambaro. Burya ingabo zano mu Rwanda muna bambaye imyenda y'amaboko maremare bakayifunga, sibyo? Wajya nko muri FARDC ugasanga barayikunja yose, hakabona bayikunja bakamanura ishati bakayifunga n'agafungo, byose baranabikoze. Imyambarire nayo, discipline, morale, imitekerereze, byose bafite abantu babishinzwe. Hariya military police y'i Burundi ntabwo bitayeho, sibyo? Kandi kubitaho mvuga abantu babyumve neza, si ukwita ngo bakoze amanyanga, ni ukwita kuri welfare and well-being y'umusirikare, kumwitaho kugira ngo abatekanye. Kubera impamvu ibyo ngibyo binakorwa ntabwo ari impuhwe. Umusirikare udatekanye yagukorera rage, ariko abarundi bakunda kugirira ngo rage, yagukorera amabara. Bariya batipe Burundi yego bufite ikibazo muri iyi minsi. Muri Kongo hari intambara, muri Tanzania ntujye umenya ibyaho, mu Rwanda umupaka urafunze,
ushobora kubakinisha kuriya kuko uzi ko imirongo yabo nta handi yayobera, igiye muri Kongo nimwe muhari, ntiyayobera mu Rwanda ntimubanye neza, Tanzania barabasubijeyo. Ariko buriya bari abantu bashobora kuvuga ati noneho reka babwire n'ubundi kugenda akamambaya mbaya, sibyo? Ntituzava duhindutse umutwe w'inyeshyamba. Komanda wabo Burundi nta basirikare wibuka bagiye gufata radio bavuye kuri position barimo bahindura ibirindiro bagafata radio ngari batagize no kuri 50 nari uwo muri yeto naranazwe izina rye rikonogaruka biyongoje gufata radio y'igihugu mu Burundi kandi ari 50 bakoperaho ibyuma basanga bakajya bavuga idasohoka, bari bagiye gushyira umwe hanze ngasigaza ka radio ku matwi yumve koko birimo kuvuga. Ariko by'ukuri niba abantu bafite igisirikare gifite ko nta myaka 15 yarashije ibyo bibaye ibujumbura, bizeye iki muri abo 500 ko batava mu mutwe mubi cyane w'intambara? So bishobore kuba ari mahugurwa abasirikare bondi barimo guha igisirikare cyabo bakabihembira irindi zina babeshya, bishobore kuba kuko muri no nkuru wari musoma harimo ahantu hano bavuga ngo aho Kinyinya ni naho hegeranijwe babasoda bari barafashwe na M23. Ngaba basoda batuyagiye ko basanze abasirikare bari barafashwe na M23 begeranijwe aho Kinyinya, aho babazwa amakuru yose yajyanye na M23 bakongera bakaba bariho barahabwa inyigisho zijyanye n'iperereza rya gisirikare. Kumbure mu minsi iri imbere bano basirikare bagiye gusubira kurungikwa muri RDC nk'abatorotse kugira baje guperereza M23 n'indi mihari ivugwa y'abarundi. Abasoda bavuye ku muzinda bavuga ko baterekuriwe kuganira nabo bahoze barafashwe na M23. Urumva nubwo baruhukiye Kinyinya bava muzinda, ariko babatandukanije nabo zombohe ngo zavuye muri M23. Urumva ya nkuru yabo kuva muri M23 zirambuye ko bashaka barazitanze baziha Burundi. Yego. Abantu bakomeza kuvuga ngo nukubeshya ngo ni ikinyoma. Nuza bivuze ngo barabeshye ko nuze umuntu baratuza umuvugizi wa M23 barabihakanya, ariko none bazongera bazitwerekeze bakomeza kwemeza kuko umva M23 muzatwereke Lance Koporo Merance niba mumufite koko tuzamenya ko mutabatanze. Ubusaba ngaba n'ibindi ikinyoma mu minsi iri imbere basoda n'abandi banyagihugu bo kwitondera ibiganiro bazogirana n'abo basirikare bari barafashwe na cyane cyane byoshika bakabwiragwa ibijanye no gufata umuheto. Hari benshi bashobora kuzogwa mu mutego. None se dufatiye kuri ino ngingo Sandrine, kubera iki gisirikare cy'u Burundi ino coincidence y'abasirikare bahozwe muri M23 barimo guhabwa amahugurwa y'ubutasi ngo bazabasubize bitakisha ko batorotse none nk'igisirikare kibananiye, bitaba ari uburyo leta y'Uburundi irimo gucura umugambi wo kugira bamwe nk'abarakare no gukereya iyo information kugira ngo ubutaha igikohereza ivuge ngo watorotse ngo muri 500 kandi ari bamaneko baje kubaneka. Ibi bikaba byarubaswe n'ubutasi bw'u Burundi. Abarundi bagira ngo nibo bafite ubwenge, hari bonyine n'abandi bagira ubwenge ngo umwimye amafaranga ngumuzengurukije igihugu. Icyo se ni cyaha cyangwa icyaha gifitwa muri finance? Kuko muri finance bamwe amafaranga atabarimo kuzenguruka igihugu akazenguruka bambuwe, birashoboka se? Ibi barimo kubihimba kugira ngo babone abantu bita ko ari abarebere nka kwa kundi bahimbye Red Tabara. Urumva? Yego. Niba mara kwikoramo bashobora no kugenda bano bose bagera nka Cibitoke bakavuga ngo mwijoro ngo barabatorokera ngo bajya Kongo. Baje aba nabo bagera muri Kongo bakidekarara bati dutorotse Burundi, sibyo? Ukajya aho ngaho ukavuga ngo wizeye abantu babanje gukubagurwa bararenganye bafite umujinya buriya bambuwe amafaranga. Urumva? Ugahubuka ngo bagiyemo ngo bagiye gutera Burundi bakajya banyatumwe. Iri ni itsinda ry'abasirikare b'u Burundi bashyizeho kugira ngo ryirememo abaroberi kandi ku mpamvu idahwitse yacuzwe n'ubutasi bazabona uko babanyanyagiza mu bihugu. Niba kubaza ngo uvuye he, natoretse muri 500 uvuye he kandi uri umutasi w'u Burundi. Yego. Bashaka kubahuza rero nabo ngabo bavuye muri M23 bashaka ko bahera amahugurwa hamwe. Uwo ngurimo kutubwira sinzi kinagamije. Urumva? Ahubwo nabo bafakode bajya bashimirwa ngo bavugira abantu. Nabo sabana ariko bajya bamenya nabo bavugira. Igisirikare cy'u Burundi nibicucu ku buryo ingabo zindi zibona zindi zirimo zizererezwa abajenero ntibakore inama ngo bavuge bati nyamara ibyo turimo ntabwo ari byo. Nase ntabwo bajya inama. Uyu nguyu Eri Muzinga niwe mu general w'igitangaza ategeka se niyo ngabo, niwe mugabo mukuru w'ingabo. Buriya abarundi n'ubutegetsi bwabo bishyizemo ko bazajya bakora utuntu tugafe tumeze nk'utwo muri za 70 na 81 bakagira ngo abantu ntabwo bazi ubwenge bahindura imico yo gukerera abatasi. Ubutasi intelligence, urumva, ni ibintu bijya kwigwa mu makaminuza akomeye. Yego. Urabyiga ukajya ugira masters, doctorat, buri kimwe cyose ukandika ibitabo, contre espionage, buri kimwe cyose
bohereza abantu kwiga ubutasi bareke gufindafinda batasi Yego. ngo uzajya uza wigize nk'umupasiteri ngo ufate rabino umujyane ngo ndi wogere ugiye gutanga ugire mu ibyo birashaje n'abantu babigwamo nabo ntabwo ari abahanga haba harimo n'akantu k'intuza ko kubura amakuru. Yego. Urumva abarundi barimo gukereya abantu bita karabanzi babo, nakubwiye ko banyotewe no kuzakora umutwe ubarwanya ushobora kujya gufatikanya n'abazarendo bo muri Sud Kivu nabo bakumva ko bagira ifasi bemera ko bagenzura iyobowe n'inyeshyamba bayobora bishingiye. Ubwo tubwiwe n'iki ko uwigize umurakare wese barimo guforoma no gufabrika atari kohereza muri Kongo ngo yitwe karwanya uburundi yigire rero itabara nshyashya kandi ari igiye kurimbura abanyamurenge no kugira gutubira nk'ibyo ngibyo. M23 zitondera imikorere y'ubutegetsi bw'i Burundi. Bafite izimaguye izi trick barazikoresha ariko nyamara zirashaje. Zirashaje. Uwo babona avuga ngo yadekaraye karwanya uburundi. Yego. Baje bamucungira hafi. Giye najya mbafata nkana bafunga byanyabyo ibyo ngibyo bose nibiki. Yego. Katwikomereza. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.